Sibingelele Mthokazi kaNdaba igama lami nguThulana kaNkala umnabase onabe kuhle kothangaza angibonge kakhulu ukuthi namhlanje sinomntungwa osivakasheleyo lana ukuthi sizohlaziya izibongo zenkosi umzilikazi kaMashobane. So siyazi kakhulu ukuthi abantu banokusho ukuthi izibongo zenkosi umzilikazi ziqukethe lukhulu, ziqukethe umlando wesizwe, singayibiza sithi imbali yesizwe. Yikho ke namhlanje besifisa ukuthi sike sizibheke izibongo zenkosi umzilikazi. Lana ke nginembongi eyisimangaliso. Ngithemba ukuthi iningi lenu seliyake lizwe. Yikho ke namhlanje bemjabulile kakhulu ukuthi izokwazi ukuthi isinikeze lokho ekuphetheyo ikakhulu ilokho okuqukethwe izibongo zenkosi umzilikazi. Baba Khumalo siyakubingelela kuMathebula Broadcasting Corporation. Ngiyakubingelela baba Mlotsho, bingelele nabalaleli bonke abasilalele emsakazweni. Ngethemba niyaphila qhawe lapho nikhona. Hayi thina siyanqinisa nathi siyabonga. Kuhle kakhulu, siphilile nathi siyabonga kakhulu. Sibonga leli thubo osinikeze lona. Yikho ke ngiyazi ukuthi izinde ngempela izibongo zenkosi umzilikazi. Kodwa ke sizohamba sihlaziya lapha nalapha. Sizocela khona nje ukuthi is either usirecitele isiqephu then ungaqeda isiqephu then bese sixoxa ngaso sibheka ukuthi yini okuqukethwe lapho uma sibheka ngomlando wenkosi umzilikazi. Singaqala baba usinikeze nje usirecitele ilokuzeni uqala isiqephu sokuqala. Hayi buhle lemnotho baba. Kusho ukuthi noma ngaziyo isikhathi ukuthi singakanani ngoba zona izibongo ziqukethe umlando omkhulu kakhulu. Ungangokuthi mase ulandela insizwa noma inkosi zonke izenzo zayo noma umlando nokudabuka kwayo kutholakala kuzo izibongo lezi. Baba Khumalo ulandela umlando wezibongo usukulandela impela into okuyiyona eqondile. Izibongo bezenkanyamba zime kanje inkanyamba emakhanda inkanyamba emahlule yako kalanga ekhashwe ngezibangele akhashwe ngezindlela emaqhukufana siqunge esimabanga amade umzilikazi ongemzila wegazi iwundlela izile izimbube laphukela izimbube inyanga engalilanga lona lingumshinga ubethwa zinyoni ethi ukugcwala kwesikabhadakazi yasinelwa zinkanyezi zezulu isinelwa ikwekwezine sandulela kwalilizela isilimela nesicela nkobe wayibamba iphaqaza isijingo sofipha inhloko yehlukana nesikhante kuqobokeni. Lezi ibongo zichaza ukuthi ke inkosi umzilikazi wayifaniswa nenyoka. Inyoka okuyinkanyamba, inkanyamba ngoba inyoka enamakhanda amaningi esabekayo ungangokuthi bathi ihlala emanzini leyo nyoka. Okungangokuthi lapho efika khona iyamosha kakhulu leyo nyoka. Mayingaphuma emanzini ngisho ukuthi mhlawumbe iwe endaweni engazi ukuthi mhlawumbe engabala ngithi imolu kanje kumosheka yonke into. Okungangokuthi inkosi babeyifanisa
ifaniswa naleyo nyoka eyinkanyama. Okay. Zibuya ziqhubeke zithi zithi siqunge esimabanga amade umzila wegazi, iwundle lizile izimbube, iwundle lizile izimbube laphukela izimbube. Lapho Vumisa Baba ke kusho ukuthi imbube kusuke kufaniswa ke ichwane noma ngithi umdlwane wesamba. Lezi zibongo kusho ukuthi umawelo wake babemfanisa nomdlwane wesambane. Ya lana kusona leso siqephu lapho bayasho bathi umzilikazi ongamzila wegazi. Ya benthanda kakhulu khona lapho ukuthi ukusichazele ukuthi uma bethi umzilikazi ongamzila wegazi, ngoba abantu esikhathini esiningi bathatha igama elithi mzilikazi bathi ngumzila wegazi, kodwa izibongo lapha ziyakuphika lo. Ngingazi ukuthi wena understand kanjani lo. Kusho ukuthi lapha Vumisa Baba lezi zibongo zichaza ngokusuka kwakhe esuka kwaZulu, ngoba phela wasuka ngomkhonto, ake ngithi kwakuliwa. Kodwa yena ngokwakhe wayengayithandi impi umawela, kodwa wayefika acele ngizofanisa ke nesizwe afika kiso esakuqala lapha makuthi unyokana kaMpeyana. Unyokana kaMpeyana lo wakwaZwane wafika lapha wacela ukukhosela okokuthi nje balale kuse lapha ngoba base besuka le kwaZulu. Unyokana kaMpeyana lo wathi yena wathi mayezwa ngandebeni ukuthi hayi selinqamukile igoda ngale enkosini umzilikazi nelembe, wabiza naye abanye bakhe babesondelane naye umakhelwane ukuthi wabona kunzima ukuthi amnikeze ukuthi akhosele okwalelo suku. Ingakho-ke lezo zibongo wayephanda indlela lapho mase kuthiwa umzilikazi ongemzila wegazi. Lezo zibongo zonke zichaza lokho, kusho ukuthi ongemzila wegazi ngoba ayiphendle ngalo, phela kwakuphendleka lona igazi, ngoba wayethi mangabe ungavumelani naye kulokho akucelayo indlela wayeyiphemba ngomkhonto. Okay, so ngendlela okubeka ngakhona inkosi umzilikazi bekungasomuntu ofaka ukubulala phambili, ubeqala khulumisane nezizwe anduba maybe kusebenza umkhonto makuyukuthi kungavunyelwana. Kakhulu kunjalo Vumisa Baba. Ubeqala ukukhulumisane nawe kuqala impela, ubengavela afike kusukele nje. Ubeqala ukukhulumisane nawe kuqala, mangabe ungavumelani naleso senzo nalokho akucelayo, yilapho ke besuka ephendle leyo ndlela ayiphendle ngeqhwa okumkhonto. Hayi kuhle, hayi ungaqhubeka nazo. Yebo, iwundlela izile izimbube laphukela izimbube, imbube ngoba ngishilo Vumisa Baba umdlwane wesilwane ibhubesi wayenjalo ke umawela. Imbube ngoba ngishilo ke Vumisa ngithi undlu amakhosi lapho kwakubalwa amakhosi iwundlu kwakubalwa amakhosi inkosi uShaka. Inkosi uShaka noZwide iwona ebizwa ngembube lapho kulezi zibongo. Imbube kwakuShaka, iwundlu kwakuyena uZwide.
bese iqhubeka zithi inyanga bathe ifile uZulu kanti ethweswe ngonyokana kaMpeyana. Vumisa baba kusho ukuthi unyokana kaMpeyana lo nguye bese ngiye ngasho ngathi yilapho ke afika khona wacela ukukhosela okosuku lapha. Unyokana wangavuma wagcina sedliwe naye wadliwa ijozi lapho unyokana ngesikhathi inkanyamba iyicelela indlela iphendla indlela yayo yokudlula lapha. Ingakho izibongo zitsho zithi inyanga bathe ifile uZulu kanti ethweswe ngonyokana kaMpeyana. Wena wesilo ngenkathi uZulu wehlulwa umawela ezombeni ezimbili engasho ngithi ezombeni zabambili esesikhwebezi nasasemahlathini alapha eNkandla. Ihlwa liziyephu kudlungwane udondolo lumashobombelebele. Lezi zichaza ichaza ke alibambe empini yelembe ngenkathi yehlula inkosi uZwide. Ingakho kukhulunywa ngeqwa imakuthiwa iqwa liziyephu kudlungwane. Iqwa yilo umkhonto omfushane. Lo mkhonto omfushane. Udondolo lumashobombelebele ibutho lakwaZulu lele labuthwa inkosi usenza ngakhona. Nambathi sigabhesenyele emanyandeni hlokoza sanyata mfoka mashobana ikhubela leuse ibululwana leuse sikhwebeze sisiziba inhlekwane kudla kubili kuhle kwenhlendla kuphuma lokungena kuhle kwesaha indlondlela edlonde ngaduna indlondlela edlonde ngandondlo kamazazela wayihlabazama ngomgobo kwaqoqi iqwalisi yephu kudlungwane udondolo lumashoba mbelebele inqine kapheso imbozisa amahlanga edinza yambandame ngaqathuwane sikube suthu wena Uchu so tamkhanya kwezimangelengele funela ngane nothambo likazikode sihlanhlathe khafula lo njengembabala inkunzi enyathe ntshisi iguqile kwamaqhokaza sibopha shomo singumquba kwabo kwasokhumalo umuntu ngomhle kakhulu odla imfezi imbili kwaphuma ikhambila linye uthe edla umntaka amashobana omunye umuntu wabemiyenga ngendaba walila ukudla umlenzi wakwabulawayo wathi umlenzi wankomoni lowo ukhona umlenzi wenkomo zakithi engome unyama intini bathe beyipheka bakamalandela yagungubala kungayizolo nje igungbalele unodumehlezi ezalwa ngumjukwane kunamhlanje nje isagungbalele umbomboshe ezalwa ngumjukwane silindolo sinsizwa sembozile kwemboza amathatha amnyama kithi engome komo zengome zacusha ngentuba ikanti intuba ingqaba yembhube zayizawuphunga iziziba zesikhwebezi kanti ezesikhwebezi ngezikadondawo ziziba ikhebezane elime ngenqaba kabheje kwanti ndinqela khethelwa zimpisi daba yenziwe nguzwe wayengakwazwani. Wathi mayisenqobe kunyokana kaMpeyana lo wathatha wambhuqisa yena wathatha isizwe sakhe nemfuyo waqhubeka eloke sakha isizwe sakhe ewela ngapha eMpumalanga wafika khona nakhona sisazofika ezibongweni wafika khona nakhona waguqisa amakhosi akhona ngenkathi ecela indlela nakhona esakha lesi sizwe umthwakazi. Izibongo ngoba ngishilo ke ziye zisho kakhulu ngezikhali makuthi iqhwa liziyephu kudlungwane udondolo lumashobo mbelebele iqhwa ngumkhonto lo umkhonto omfishane ngomfishazanyana uba nesibambo nje esifishane singumqwana bese uthi ukukhula ngapha la ugwaza khona ube banzi yilona iqhwa leli udondolo lumashobo mbelebele udondolo lumashobo mbelebele lelo ibutho lakwaZulu elalingele inkosi usenza ngakhona yebo lalikhona nangenkathi lelo butho kuliwa nenkosi uZwide la yebo Qhubeka baba qhubeka. yebo
umawela ke ubonga ngazo ke izikhali ngoba imbongi inyosi yesizwe lapha yayimbongela lapha ukuthwala mabethi indlondle uyindlondlela indlondlela edlonde engaduna kamazazela indlondlela uhlobo lomkhonto nakhona futhi malotshwa baba umazazela lona okushiwo lapha wayengakwakhumalo ongiyena ozala bakwaShembe kuthiwa wayekhokhovu lwenyanga ke lo mazazela lo ingakho evela lapha ebonga lapha ezibongweni zenkanyamba lapha iqhubeke zithi ukhali zabentunga zagcwala zakhwezwa ethala ethala kithi ekuphumuleni kuninimo hlamuhla inhloko zamadoda lezi ibongo ichaza khona ubuqhawe bakhe ekuphumuleni umuzi wakhe owalwela khona impi ekuphumuleni umuzi wakhe lapha ekuphumuleni umuzi wakhe eMpumalanga lapho kunedolobha khona manje abalibiza iEmelo. Okay baba Khumalo lezi zibongo zichaza khona ubuqhawe bakhe lapho ekuphumuleni lapho wazalela khona izingane abantwana esingabala kozinkabi noNkulumane bezalwa nguNdlunkulu uNomawaka kaNcumalo phesheya lapho Phongolo iwona muzi wasekuphumuleni ke lo ovela lapha ezibongweni zakhe okunedolobha khona manje iEmelo lapho okuqala khona umfula uBhalule okuyi Olifants River lapho okwakhiwe khona manje ilokishi elibizwa nalokuthi liqanjwa kuthiwa iPhumula ngoba sisho sithi umuzi wakhe lapho kwakubizwa kuthiwa kusekuphumuleni. Okay Sumisa baba ngicela baba usunganithiwa suselangeni futhi ngana ngisakuboni half uma unjalo uyabumi kahle but angazi noma into oyifundayo ikuleli icele ngoba ngubona ulokhu uhamba usiya eceleni eliyi1. Okay ama unjalo uyabonakala and umuhle kakhulu kakhulu yaqhubeka baba qhubeke zithi indaba yenziwe nguZeni kaSokhumalo kwazingela ngasemoyeni esikhaleni sikaBhejane unakane wamnakashela emhlanje. Right lezo zichaza uNzeni kaMashobane kwakungumfowabo wayemdala kunayo inkosi uMzilikazi uNzeni uZeni lo ngiyena wasuka wayohlebela ilembe lena ngenkomo lezi uMzilikazi ayithathe enkosini yabeSuthu eHarrismith lapha kwaba umona njengoba usazi emndenini nje masiphila angeke sithandane sonke wasuka kuZeni ehlebela ilembu ukuthi hayi ngobe letha lezi inkomo la ilethe lapha nje uMzilikazi zikhona eziningi ezekhethelo eziunyoni kayiphumuli ayifihlile zikhona le engoni waba nalowo mona kuNzeni ingakho evela lapho ebongweni sekuthi indaba yenziwe nguZeni kaMashobane wazingela ngasemoyeni esikhaleni sikaBhejane. Lezo ibongo ichaza lokho ukuthi impela uZeni kwasuka kwavela lowo mona esiyotshela ilembe okwabangela ukuthi ilembe lithukuthele kakhulu maliza ukuthi hawu kusale ezinye inkomo zekhethelo lena kanjani ngoba inkanyamba ke uMzilikazi ngimthuma ukuthi akayothatha ahuquluze zonke lezi inkomo zabeSuthu. Kwenzakalani uZeni? uZeni wagcina impela wagcina naye emsekwelo khokho nale ngaleso senzo wagcina impela naye emguqisile ngaso leso senzo sokuthi ayotshela uShaka leni ukuthi hayi uthathile ezinye inkomo zileni inkomo unyoni kayiphumuli zileni engoma iqhubeke zithi unogwaja uMadubule egijima okhalweni
lezi zaqambeka ngenkathi esuka ezweni lena elakwaZulu ephikelele eTransvaal ngoba wayehamba elwa impilo eziningi azehlula kubeke zithi inkentshana uMadephune egijima esikhukhuza samdephune egijima uThulari kubapeti waliphuza ekhaphuzela igwa elikhulu lezo ibongo ichaza ubuqhawe nolaka alwenze enkosini yabeSuthu lapha enkosini uThulari owabapeti wabulawa naye inkosi uMzilikazi ungiyise-ke kaSikwata ozala uSikhukhune okwaqanjwa ngaye indawo isikhukhune okuyilesi isizathu izibongo zaqhubeka zithi insika yayo yagcunyekwa nguSikwata. Zibuye izibongo ichaze ukwephana zichaza nokukhulu ukushesha kwesizwe nogazi ayethandeka ngalo uMzilikazi lezo yibongo iqhubeke zithi inzala abantu yakithi entumbane inzala abantu elibele lide elithela incelisa abanganeno komfula lalincelisana baphesheya komfula liyelancelisa abanganeno kondi nokhahlamba layelancelisana baphesheya kwegwa lezo ichaza ukuthi inzala abantu yakithi yayinothando njalo ikwazi ukunikela nokuphana ingakho kuthiwe yancelisa abanganeno komfula yancelisa nabaphesheya komfula undi nokhahlamba izintaba ezilapha ngako Bergville. Okay. Qhubeke zithi zezancelisa abangaphesheya kwegwa umfula igwa ke umfula Transvaal olapha eFree State ivumisa baba. Okay. Sasisikhulu ke ngempela ke isizwe sakhe singakahlakazwa ngamabhunu ayeholwa nguHenry Potgieter ngoba nawo aba nomthelela impela wokusihlakaza okusichitha kakhulu lesi sizwe empini ezaliwa lapho ko Free State masingabala kakhulu kulezo ndawo. Ngakho iqhubeka ke zithi untaba azihlangana abantu behlangana kuhlangana inkaba emnyama nemhlophe intaba yagobhoza ingazi zamadoda iziziba zegwa zabheja zabomvu lezi zibongo ikhuluma ngempi yalapha eMseha naseGabeni babuye bayibize bathi Battle of Gabeni izona zimpi ke lezi ezayiphakwa ke ngamabhunu ayeholwa ke uHenry Potgieter emzini walapha eGabeni ngoba masikhuluma ngale igabha amabhunu iwona impela aba nomthelela ukuthi inkanyamba igcine isiwele kulena elakithi agcina ke nakhona wathi mayesesuka lapha eGabeni wasuka imizi wayihlukanisa kabili ngoba likhona ithimba elawela ngapha kuNgulukudela lihamba liholwa induna uGundane kumitha nombambelele Mtshalo wayehola kakhulu ibutho elalihola kakhulu abantwana elalinabantwana esingabala kubo oNkulumane ohlangabeza olobhengula inkosi abantwana abahamba bawela ngapha kulomfula iNgulukudela manje okuyiLimpopo manje kwase kuthi yena wayihlukanisa phakathi impi yakhe engena ngapha ngakwelamaKhalisi ngaseBotswana manje. Ingakho ke lezo zibongo zichaza khona ngalezo zimpi uzwe zithi isidolofu yathi mnandi sehle siphundu uzithike wazithika kuloziba wazi wakhamuluka lezi ichaza ukuphana kwakhe ngendlela ngoba ke bengeke ngachaza ukuthi wayephana kakhulu
Isidolofiya uLoziba bekungubani? uLoziba bekungubani? uLoziba bekungomunye uNdlunkulu wenkosi iNkanyamba wayengwakwaThebe ezalwa lapha. Ngicabanga ukuthi inzalo yakhe ikhona nalapha manje ezweni lakithi eNyathi lapha. Wayentandokazi lo Ndlunkulu Masizwa, ingakho evela lapha kulezi izibongo inyosi imchaza lapha kulezi izibongo. Wayeyona indodakazi kaThebe isibongo, ezalwa umntwana uLobishi. Uphahlane uLoziba kaThebe lo wazala uPhahlane Thebe wazala umntwana uLobishi kaMzilikazi. Okay. Iqhubeka zithi umningi kawuvusanga umhlenga, umningi kaligebisanga ikhanda, ukuba waligebisa kwaquba ukudaka ayosala dengwana amashoni emafukwini. Ngenkathi uMawela ke efika lapha ezweni lakithi eZimbabwe manje, wayalela ukuthi angahlaseli ezinye izizwe ayezithola lapha. Ingakho ngoba ngishilo ukuthi wayethanda ukwakha isizwe, afika axoxisane nawe ukuze kwakheke isizwe. Ingakho wahlanganisa inhlanga zabantu zezizwe lezi esizibona lapha kwelakithi kumanje. So kulezi zibongo Khumalo uchaza ukuthi abeshoneni azange abahlasele. Cha, kazange zabahlasele inkosi uMzilikazi. Ngingasho ngithi ongiyena wabahlasela inkosi uLobhengula. Ingakho naseyibongweni masingathi ukuthi tonta nje kancane ezibongweni zikaLobhengula lapha ezithi khona wamudla uChamini ukaNogugu, lapho yilawo makhosi angale asebuchoneni esedliwa inkosi uLobhengula. Lapho kwakuyinkathi kusho ukuthi ngoba belichithizwe, ngoba kwagcina sekunyamalele inkosi engathanda ukuthi ngijule futhi kakhulu. Kwabakakhanye bezongidambisa amahubo kamali. Lezo kwezichaza isigameko esenzeka lapha entabeni Intabazinduna, lapho uGundane kumitha wabeka khona umntwana uNkulumane ngenkathi sebebona ukuthi sekufika umkhosi wokweshwama kwakuwumkhosi lo owenzeka njalo makuzoqala ihlobo. Kuthiwe inkosi kufanele kufike inkosi kuqala kube yiyona enikeza abantu ukuthi hayi abantu sebengakhululeka-ke okwamanje bedle ihlobo. Ingakho-ke babona sebehlala iminyaka isimbili belokhu bengaboni ukuthi hawu ithimba leli elihambe nenkanyamba ngapha kwelaseBotswana kalibonakali ngendlela elaselilandelwe ngakhona. Nangenyanga base bezame ngayo yonke indlela nezinyanga zivula lapho ukuthi zisho phela ichaza ukuthi kwenzakaleni, inkanyamba ikuphi. Ngoba mama sizwa inyanga eziningi bathi hayi zayigula lapho zazishaya nje zidla imbumba, bathi babethi hayi bisho ukuthi ithimba leli elenkanyamba seliguqile. Ingakho uGundane kumitha waze wathi hayi ingcono okunjani akakhethe umntwana uNkulumane lapho ukuthi avele ambeke bamgcobe abe yinkosi. Ukwenzeka kuqhubeke imikhosi yesizwe ayifana nokweshwama. Kwenzakalani ngodambisa kamama? Lezo izinduna lezo zonke engizibalile lapha zafika ke zaguqiswa ke ngeJozi nguMzilikazi ngesikhathi esefikile lapha
ukuthi hawu kungani benza leso sigameko abasenze sokubeka umntwana uNkulumane, kodwa akuzona zonke azibhuqisa lapha amasizwe abanye abafana nomhabahaba Nkwali kuzwakala ukuthi hayi bayacela empunzini impela basinda kanjalo lapha kulesa sigameko. Udambisa ke kwahamba kanjani ngaye? Ingakho ke lezo yibongo sichaza khona isenzo leso esokufaka umntwana uNkulumane uMawela esawadla anisambana baba Mlotshwa iwundlu ngoba bengishilo ichwane ngumdlwane wesambane abonga ngawo la ngazo lezo zibongo lapho kwakusho iwundlu kusho umntwana uNkulumane uphaphe kusho ubukhosi abekwa kubo indlondlo isabhula amaphiko ebekwa nje ubukhosi kanti ngapha indlondlo isabhula amaphiko kusho lokho uchaza lokho ukuthi wayesaphila umzilikazi. Ichaza ke zithi injumbane yadluliselwa lencala yabhasela ngabasondezeli kwaNtabazinduna. Abasondezeli kuchazwa bona lapho ngathi manje ngama-ministry abasondelane nenkosi ababesondelane nawo. Inkinga awungizwa vele. Ngisakhona. Okay. Kulungile. Yeah. Bengibuza ukuthi ngendlela obulokhuza ngayo usuqedile noma usaqhubeka? Hayi cha ngisakhona ka. Okay. All right. Ziqhubeke zithi umshinga ubethwa zinyoni, lezo zibongo zichaza bona ubunzima adibana nabo endleleni ngoba kwakungelula endleleni impela empini eziningi ngoba ngeke ngasho ukuthi egabheni lapha lashisa igabha lonke ngempi ikakhulu yamabhunu eyayiholwa nguHenry Potgieter la eyahlasela kakhulu lempi yamabhunu lapha. Zichaze zibuye ziqhubeke zithi uSihlanhlathe Khafulalo njengembabala lezo yichaza inkosi uMzilikazi ngesikhathi suka lapha kwaZulu ngesikhathi sihlukana neLembe iphikelele khona kwelakithi lena, kodwa esikuzwayo kakhulu lapho kulezo yibongo ukuthi owamhlukumeza kakhulu inkosi uDingane. Inkosi uShaka ayizange izimehlukumeze kangako ngoba naseyibongweni lapha makushiwo kuthiwe inkosi uShaka ithumela izithunywa zayo ukuthi kaziyolanda inkomo lapha yafike izithunywa zayo lapha zabuzwa kwathiwa umlenze wankomoni lona ukhona umlenze wenkomo zakithi eNgome. Lapho izithunywa lezo zayibonisa ukudelela ngoba kuthiwa umlenze wenkomo wawungadliwa ngabanumzana wawungadliwa umlenze wenkomo ngabanumzana kwakudliwa isikhanti nokunye inhloko ibona kwakuyikudla kwabanumzana lokho. Umlenze kwakungadliwa nje sidalwa kwakuyinyama yabomama le. Ingakho ey'bongweni lapha zayivela lezo yibongo esizwa kuthiwa esigamekweni leso zathi uma iy'thunywa zeLembe babuye bahlabe yabo inkomo lapha abakithi lapha bayithumela nayo njalo inkosi uShaka le ukuthi hhayi hambani nalowo mlenze niyomnikeza nani bangawuthatha loya ababeze nawo babanikeza yabambili imilenze ukuthi abaye bayonikezana iLembe lelo. Iqhubeke zithi uSihlanhlathe Khafulalo njengembabala lolo lulaka inkosi uMzilikazi ke ayisuke ngalo lapha ngesikhathi isuka lapha kwaZulu, ingakho kuthiwa waye nguSihlanhlathe Khafulalo njengembabala.
unyama entini yakithi endinaneni abathe bayipheka abakamalandela yagungubala ungayizolo nje isagungubaleni. Abakamalandela kushiwo bona abakaZulu ukugungubala kulezi izibongo kuchaza khona ukungevuthwa, okusho ukuthi inyama yakhona bathi uma beyipheka iyagungubala ukungevuthwa, ngoba inkosi yakithi yanqaba kanti ukuba ngaphansi kwala makhosi esingabala khona uNkosi uZwide neLembe lakwaZulu la. Iqhubeke zithi ikhebezane lime ngenqaba kaBheje kwandindinqe laphethelwa zimpisi umfula isikhwebezi kunye nengome-ke lapha indawo leke elapha ngasenqabeni kaBheje lezo wayebonga ngey'bongo zomfowabo lapho-ke uBheje. Ngoba ngishilo lapha enqabeni kulapha kwakungesenkosi uBheje lapha ayezinze khona, ngoba namanje siye sihambe lapha kuleya ndawo kuba nomkhosi ngabo-July kanje kuba nomkhosi kuleya ndawo la kwakuzinze khona inkosi uBheje. Yona naye yazi yaguqa lapha inkosi uBheje ihlaselwa-ke umbomboshe lapha omnyama uDingane. Yaguqa-ke lapha inkosi uBheje yona lapha inkosi uMzilikazi eyayibonga ngazo lezi y'bongo zikamfowabo. Ziqhubeke zithi inqine ekhaphezwe imbozi isamahlanga ezinza yambandame engaqhathi uHanesi kubeSuthu. uHanesi wabeSuthu lo inkosi lapho uMzilikazi ayethunywe khona ukuba ayohlasela khona ayothatha inkomo lapha kubeSuthu. Ngakho kabeSuthu babaziwa ukuthi bayingozi kabi, bayebethi mangabe uzofika ubahlasela babe vele begibele entabeni baginqa amatshe bakuhlasele ngamatshe. Kodwa ingakho-ke inkanyamba lapha yaba neqhinga elokuthi yona ingene lapha endaweni leya ihlasele impi yayo iphume ithathe iy'nkomo leziya kungalimalanga kuzange kuze kulimale muntu lapha. Yafika yanqoba kanjalo lezo y'bongo zichaza leso senzo sakhe sesigameko esenzeka lapha kuleya ntaba. Mazithi inqine ekhaphezwe imbozi isamahlanga ezinza yambandame engaqhathi uHanesi kubeSuthu. Yizo lezo zibongo-ke ey'chaza lokho impi leyayenzeka lapha kubeSuthu. Ziyehle zithi indaba yenziwe nguZeni kaSokhumalo wazingela ngasemoyeni esikhaleni sikaBhejane unakane lwamnakashela lwaze lwagqibula ngophondwe entubeni. Lezo y'bongo ichaza ngoba ngike ngachaza isenzo esenzeka lapha ngenkathi uZeni lapha esesiyohlebela-ke inkosi uShaka ukuthi hhayi uMzilikazi ngoba umnikeza inkomo kanje inkomo eziningi zikhona le kithi engome inkomo eziwunyoni kayiphumuli ezekhethelo. Inyoni kayiphumuli kwakuzinkomo ezekhethelo ezazibukeka zimhlophe ngokwebala ezazizinhle. Yizo inkomo lezi ezayibizwa ngaye-ke lo kuthiwe ziwunyoni kayiphumuli. Ngoba ngishilo uZeni lo kwakumnewabo wenkosi uMzilikazi, ezalwa unkosikazi uMaMkhwanazi. Unakane uhlobo lwezibawu, izibawu abathi zaziyingozi kakhulu ezaziluma abantu impela, zikuluma impela ufe impela nokufa. Lezo zibawu zazibulala abantu. Ingakho kwakubuye kufaniswe nalezo zibawu okuthiwa unakane. Ziqhubeke zithi uZamcolo Dici ungiyane wamadoda. Ungiyane yisicoco, kushiwo isicoco leso okuyimklomelo njengoba nje okwamanje kunemklomelo eyenzekayo lapha kwesenduna yakithi uDakamele. Yona-ke owawushiwo lapho ungiyane.
Ukudica kushuwe ukucekela phansi, ukudestroya makuthi ungiyane odica ungiyane kushiwe sona isicoco. Ziqhubeke zithi Mnguni Ntungela, abanye beyeza Nguni Ntungela, abanye bethefuya owehla ngomzungulu womile, abanye behla ngey'lulu. Kulezi zibongo lapho-ke inyosi yayichaza yena umnawakhe lapho uBheje kaMagawosi kaZibode ukuthi Nguni Ntungela, ngoba phela yibona ababentungela amaNguni mayekhuluma. Lezi ezinye izizwe ezayifana nabakwaMthethwa zayithephuya zona, zayithephuya. Siqhubeke zithi Gumeka wemkhaliphi womkhwahla, umkhaliphi womkhwahla lo kukhulunywa ngaye lapha nguManxeba wayewokhokhovu lwenyanga. Ukuthi Gumeka kwakushiwo khona ukuthi akagqumekeni izikhonkwana, agqumeke iy'khonkwana, esingasho sithi yikubethele ekhaya makonakala ngoba impi yayihlasele lapho. Sekushiwo khona ukuthi akagcumeke iy'khonkwana umkhaliphi womkhwahla. Ziqhubeke zithi ingoba madlanga lenkungula enkangala lezo zikhuluma ngobunzima nangenhlupheko ehambeni lwakhe wahamba khona egoba amadlangala esakha lesi sizwe, ngoba ngisho ukuthi wayefika acele agobisa amadlangala. Mangabe leyo nkosi yakuleyo ndawo ingazwani naleso senzo yayigcina vele seyibhubhisiwe. Ziqhubeke zithi ingoba amadlanga lenkungula enkangala lezo ikhuluma ngayo inhlupheko yakhe leyo yokuhamba ehlupheke egoba amadlangala. Ukhaliza abentunga zacwala zaqhweza kithi ethale ekuphumuleni kunini mokuhlamoka amadoda, kunini mokuhlamoka amadoda. Indlela inkosi uMzilikazi yakha ngaso lesi sizwe sikaMthakazi yafana ncamashi nangendlela inkosi uShaka ayakha ngakhona kwaZulu, ngoba ubefika icela indlela kuwena akhulume misane nawe kahle. Mangabe ningazwani lapho, hayi sekuyocaca ngejozi, ijozi ilona elihlala endodeni. Vumisa baba. Yeah. Uqhubeke zithi uhlikihlikani ibhideni mathetha elisobozele kusigonyelezwa kumantantisi. Lapha-ke lezi ibongo zichaza khona ukuthi inkosi lapha ekuhlaseleni kwakhe inkosi ihlasela ikakhulu kumantantisi uma ihlasela amakhosi alapha abeSuthu, amakhosi abeSuthu la ezikhuluma ngawo lezi ibongo. Inkosi singabala inkosi uBuhlokwa, inkosi uSikonyela nezinye inkosi zabeSuthu. UMantantisi kushiwo unina wenkosi uSikonyela, unina wenkosi uSikonyela lo ekhuluma ngaye lapha izibongo. Bathi bekuliqhawe impela esingamfanisa kwelakithi mhlawumbe nabolozi Keyidlodlo, ngoba kuthiwa uMantantisi lona wayegibela ihhashi impela eshaya isibhamu, eshaya impela indoda ayiqumbe phansi egibele ehashini, egibele ihhashi. Wayehlasela ngalolo hlobo-ke kakhulu, bathi wayingozi kakhulu-ke lo Mantantisi. Ingakho iqhubeka zithi yasobozeka kuSibeko kubangwa kethi lamoklamoka kumhaca ezwa kubakhulusi. uSibeko kwakuyinkosi yabeTswana, ngoba ngeke ngasho-ke Vumisa ba ababezinzela lapha eKhanye endaweni yaseButswana empeleni. Igama lakhe empeleni uSibeko kwakuwuKhosi Sibeko, Nkosi Sibeko, kodwa ngenxa yokubhimba-ke kwabathwakazi base bembiza ngoNkosi uSibeko, sebembiza ngesintu sakithi lapho.
yebo leyo mpi ngasho ngithi yenzeka lapho ngey'khathi zo-1830s lapho eyamoklamokla ekukhulunywa ngayo le eyamoklamokla inkosi uPhilali uBawurusi ubuhlobo lolo olwabetswana ababezinze lapha esizweni sasemseha wonke lamakhosi abahurisa ebizwa ngomhatla nokuyigama likakhokho wabo ziqhubeke zithi isidolofiya simnandi sehle siphundu uyidike wazidika uloziba waze waqhamuluka inkosi uMzilikazi yayidume ngokwephana uqobo lezo zibongo ngoba ngeke ngasho ukuthi mazisho ukuthi wayitika uloziba ngoba ngeke ngasho uloziba lo ukuthi wayengomunye wondlunkulu wenkosi uMzilikazi owayengwakwa lapha engwakwaThebi ziqhubeke zithi umlilo wequbu kulanguka inkalo zonkana uthi ungamandla wahelwa amazansi kwaze kwathayiza umcumbatha kakholo kwathi yobe wena wasendinaneni ayihlale phansi bamba umthetho wena kamashobana lezi ichaza khona ukuthi umcumbatha kakholo lo wakwakhumalo zichaza khona ukuthi uyena ke waba neqhaza elikhulu kabi ekuhlanganiseni inkosi uMzilikazi nomngisi uRobert Moffat wayengumfundisi kwabamhlophe wayezwana kakhulu nenkosi uMzilikazi lo uRobert Moffat wafika bazwana kakhulu baba nobudlelwane kakhulu behlanganiswe nguye umcumbatha kakholo lo ngenkathi belapha eTransvaal lapha iqhubeke zithi intaba zihlangana abantu behlangana kuhlangana inkaba emnyama nemhlophe intaba yagobhoza izingazi zamadoda iziziba zegwa zabheja zabomvu kwamudla luhlaza umalizi umaqadasi lezi izibongo zenkosi yakithi ikhuluma ngempi yalapha ke eVetkop impi yalapha ke eVetkop ko Free State lapha okuyimpi eyakithi eyaliwa khona lapha kuliwa namabhunu nawo la mabhunu ayeholwa nguHenry Potgieter igwa kushiwo iValley River ngalapha ngase-Free State ngoba ngingasho kwamudla luhlaza umalizi kumaqadasi wamudla umalizi kumaqadasi uHerty owayengomunye wabadidiyeli bempi yamabhunu lo oshiwo lapha uyena ke ovela lapha kulezi izibongo okwaqanjwa ngazo ngoba kubuye kuqanjwe nePeter Maritzburg nokwathathwa khona ezibongweni zakhe uMariz sahlanganiswa lesi sizwe ke sihlanganiswa ke yiwo ke lamabhunu oPiet Retief ngoba sibona lezi ndawo ezisempumalanga ngapha ngamabhunu wonke la ayehlasela kakhulu elandelela inkosi uMzilikazi kakhulu lawo ingakho wagcine badla nayo ngoba wabanqoba impela empini eyaliwa lapha ngoba kubalwa bese kuthiwa wamudla ukapteni kuMankinsimane uHalisi umngisi ibhunu leli bese kuthiwa wamudla uWilliam Cornelius Harris ziqhubeke zithi wadla uyani kubaqadasi wadla uPoti kumaqadasi wamudla uHarris kumaqadasi lapha ukusho uPoti uHenry Potgieter lo owayehola yona impi yamabhunu uHani kushiwo uYan Bloom uHarris kushiwo uPete Harris yiwo lamabhunu ahlupha kakhulu ahlukumeza inkanyamba kakhulu okuyiwona abangela ukuthi azagcine sewele kwelabetswana ziphinde zithi zanqikilana inyathi ezimakhenkenene enye ngamashobana kaZikode enye ngamjubana kaNdaba lezi zimayelana nempi yempama
eyayiphakathi kukaMthwakazi ngaphansi kwenkosi uMzilikazi noDlomo, ngaphansi kwenkosi uDingane, ngokusho kukaRobert Mafathi encwadini yakhe lapha ethi ena Mathebele Journalist, uthi zashana ngempela zaze zabukana kuleyo mpi, zishana waze wahlehla lapho usekhona eyibukile-ke kuleyo mpi, ngoba ngisho ukuthi wasezwana nenkosi uMzilikazi lapho kule phakathi kwemifilo emibili, phakathi kwembebane nebhekane. Indaba yenziwe uNdlela kaSompisi, yenziwe nguNzobo kaSobandli kuVezi. uNdlela kaSompisi wayengowakwaNtuli, induna yempi yenkosi uDingane, wayengu-prime minister like singakubala ngokolimi lwamanje. Indaba yenziwe nguNzobo kuSobandli kuVezi, wayengowakwaNtombela uVezi, kushiwo inkosi uDingane lapha kulezi iy'bongo. Qhubeke zithi isikhonyana sishayele emphambini saye sashaya ikhuhle emigedeni, ikhanda lazalelo zozo kunyabela, amathambo ayabuthwa ngumabhokwe rolweni kwabakaNdlunza. Lezo mayiqhubeka lapho zisho ngempi yangapha esasekwele Mpumalanga, la gubhisa khona amakhosi angapha eMpumalanga. uNsalela Zenkasa ezahaqa umgombane emigedeni kwabakaKekana. Inkosi uMzilikazi yabuye yaqhubeka yahlasela abakaKekane, okuyimanje bakhona lapha abeSuthu kwelakithi masilapha kwelaseGwanda nje njengamanje. Uyabona ukuthi zonke lezo zizwe izizwe lezo ayihambe eziqoqa isakha ngazo isizwe. Ingakho kubala kulezi ibongo kuthiwe umgombane kushiwa yona intaba uMkopane, intaba uMkopane lapha kuleyo mpi yasemgedeni leyo lahlasela wabutha abesizwe sabeSuthu khona. Zibuye ziqhubeke zithi inkomo zabentunga zahlaba emfundeni yamahlokohloko zakhethelwa Zinyathi kwaSoshangane. Amahlokohloko kwakuyibutho lenkosi uMzilikazi elaliholwa ngumbambelele kaMtshali. Umbambelele kaMtshali lo okuyimanje bazinze inzalo yakhe ilapha endinaneni lapha kweleShabhani. Manje masingabala kulezi ndawo nje khona mina nje ngikhulele khona lapha ngafunda nokufunda kunesikole impela esithiwa endinaneni lapha, okuyizikolo zonke lezi kwakuthathelwa emizini yendinana eyayisakhiwa, ngoba sisazi ukuthi naseMkhuzi yayikhona indinana eyayakhiwe inkosi uMahlobana. Ingakho nenkosi uMzilikazi naye yayinomuzi eyawubiza ngokuthi kusendinaneni, kanti lapha induna umbambeleli Mtshali lo wafika naye wayakha indinaneni lapha endinaneni kwaMatshazi, ngoba kukhona nongome lapha ongome ebane, zindawo zonke leziya ezayithathelwa yiwo lamaqhawe ombambeleli Mtshali besakha leziya ndawo. Ziqhubeke zithi inkentshane uMadephune egijima esikhukhuza saMdephune egijima uThulari kuBaphethu. uThulari lo wayeyinkosi yabaPethi, wakhothama ngawo umnyaka ka-1825 lapho unkosi uThulari. Imbangela yokubulawa kwakhe-ke kwaba ukuthi-ke wenqabela inkosi uMzilikazi ngenkathi edlula ecela indlela lapha okuse-Emelo khona manje. Qhubeke zithi insika yayagxunyekwa nguSikwata phakathi kweNkomathi noBhalule kuyigqumeke ngomqheku weSithole. uSikwata wayeyinkosana yenkosi uThulari, nguyena owahlala esihlalweni-ke emva
ukukhothama kwakhe uyise uThulani. Ekubuseni kwakhe uSkhwata wabusa njengenkosi eyayibusa ngaphansi kwenkosi uMzilikazi. Walikhaphuzela ibhalule, wayiphuzwa igojela imvulukudela zilande lezi zibongo zimayelana nokusuka kwakhe eMseha lapha. Mayesuka eMseha ephikelele kwelakithi okuyiZimbabwe manje namhlanje. Ingulukudela lapho kubikwa wona umfula uLimpopo. Chaze zithi umhlambi wezinkomo zamantungazana amathela ngesikhala sikaGwanda kwelingafelwa nkonyana phakathi kukaSizeza neNtabende. uSizeza neNtabende lapho ichaza iy'ntaba ezilapha ezweni lakithi lapha eGwanda. Yizo lezo y'ntaba ey'balwa lapha kulezi y'bongo ezayishiwo inyosi lapha ukuthwayo ngoba sisazi eGwanda lapha kuyindawo enone kakhulu masingabala ngezembiwa ezembiwa kuleziya ndawo kumanje okunezimayini khona nayo yonke into ongayibala etholakala kuleya ndawo imisa ba iqhubeke zithi inkunzi yakithi uSobovule yamjuluka yamgiba uSigoma kumashonishoni khona kwagiba ichegu uSigoma kumashonishoni ichegu right kwagiba ichegu la kwakuwumuzi wafika wayakhiwa undunankulu uGundwane wakandiweni lapha uGundwane kumithi ikhona lapha afika wakha khona umuzi lo wakagiba ichegu ngoba wayengene ngapha nethimba leli ayehambe nalo beze befike sebesiyofika lapha eNtabazinduna ababeka khona umntwana lapha uNkulumane. Iqhubekeke zithi inkunzi yakithi uSobovule yamjuluka yamgiba uSigoma la bese ngidlulile iqhubeka lapha ngesenzo sokubeka umntwana uNkulumane lapho ezafika khona induna lezi zambeka umntwana uNkulumane kanti indlondlo isabhula amaphiko esaphila inkosi uMzilikazi. Qhubeke zithi umningi kawuvisanga umfenga umningi kaligebisanga ikhanda ukuba waligebisa ayosala dengwana amashone emafukwini lapho kuthiwa ngenkathi inkosi yakithi efika kuleya ndawo yafika ayihlaselanga abantu kakhulu kuleya ndawo masingabala kakhulu ngaleya ndawo yakithi yafika inkosi yakithi yahlalisana nezizwe kahle ngoba bengeke ngasho ukuthi okwabakhona kakhulu impi eyathi ukuhlasela kakhulu ngumntwana uLobhengula inkosi uLobhengula nguyena wahlasela lapha isehlasela oGuthi noShamnuka lapha ngesikhathi kwasekukhona sekubonakala ukuthi kukhona kusho ukuthi nabo okuthile abeza nakho ngoba sizwa kuthiwa yona lenzalo yasempumalanga yagcina nayo siza nabanye abafika belibutho lapha sebefika ikakhulu behambisana nabo abamhlophe ngesikhathi sebethatha benyamalalisa inkosi ke kunyamalaliswa lesiyasizwe ngoba sibona manje nje sesithe chithisa kanje sisabalele zonke inkalo zesizwe kanjena. Ziqhubeke zithi ukuvamba benziwe nguGundwana kwaMashobane benziwe nguNtshumane kwabakaKhanye benziwe nguJambisa amahubo kaMafu benziwe nguSomabhulana kaDlodlo ngiye ngazichaza-ke lezo nduna zinduna lezi ezayibalwa lapha ezafika-ke zahlaselwa yinkosi iNkanyamba lapha ezazibeke umntwana uNkulumane ngenkathi induna isaphila. Ingakho kuthiwa inthuthwane zemba amagodi ebaleni inzumbane yadluliselwa lenqala yabhanisela ngabasondezeli lezo ichaza sona leso senzo sezinduna lezo
nqala umkhosi lo wayengokweshama, umkhosi wokweshama lo obubuye wenzeke iminyaka yonke njalo makuzoqala ihlobo, abantu bechinsa ihlobo mabezogcinsa, okwakubuye kuthathwe phela lezo ilimo zabo kuyoqala ukuthi zidliwe lapha enkosini. Qhubeke zithi nizala abantu yakithi entumbane, inzala abantu elibele elide elithe lincelisa abanganeni okomfula lalincelisana baphesheya kwemfula, lithe lincelisa abanganeni okondi nokhahlamba lancelisana baphesheya kwegwa nesanu laze lancelisana baphesheya kobhalule. Lezo zibala lezo ibongo ichaza yona indlela ayenikana ngayo uMawela, ngendlela ngoba ngendlela engiye ngachaza ngayo ukuthi wayenikana, ngoba ngichaza nje ukuthi igwa kushiya umfula owayengaphesheya kwakushiwo bona ababe ngaphesheya komfula iValley, uBhalule i-Oliphant River, iSanqu i-Orange River, intumbane ngeminye imizi yenkosi uMzilikazi ayimise kwaZulu la eNgome. Qhubeke zithi uzugawula ubuye nganeno wena kaSokhumalo unakane udlo omunye emfundeni eZambezi. Njengoba bese ngishilo lapha ngichaza uZambezi kwaphelela khona ibutho lenqama, ibutho lenqama elaliholwa kakhulu ngusomhlobo Mathembu, yilona ibutho lenqama lapha elaphelela khona. Bakuthi ulaka lwezibonkolo lathothwa nguMashendela uMahleke ehlathini kwabakaMoffat. uMashendela lapho kushiwa umcumbatha kaKholo Khumalo kuthiwa nguyena wayekwazi ukwehlisa ulaka lwenkosi mayisithukuthele induna umcumbatha, owayebongwa ngokuthi nguMahleke ehlathini kwabakaMoffat. kwabakaMoffat lapho kusho uRobert Moffat owayengumfundisi lo umngane wenkanyamba njalo. Umcumbatha wayebonane noMoffat lo eKurumana ngoba bengengasho babavumisa la. Bese zithi mayigcina la igcina khona zithi yadilika ingome yengame ngami intaba zentumbane nematopo niyadela ngokuzibila ngethambo lamantunga nize niliphathise okweyikhalizo ihlomkhulu. Ingama indawo inkosi la yakhothamela khona lapha esigodlweni eMhlahlandeni yayotshalwa ke entabeni zentumbane. Ingakho sekuthiwa intaba lezo ziyadela ngokuzibila ngethambo lamantunga nize niliphathise okweyikhali zamantunga zoyihlomkhulu. La inkosi elele khona lapha sizokhumbula ukuthi no Cecil John Rhodes ulele lapha entumbane kuleya ntaba. Okuzwakala kuthiwa wayicelela naye esaphila ukuthi hayi ucela ukuthi naye maye esephangalala naye ayolaliswa kuyo leya ntaba. Nguyena kuphela umngisi lo olele lapha kuleya ntaba. Sibonge Mfundisi. Hayi siyabonga kakhulu Khumalo, umlando omuhle ophuma ezibongweni zenkosi uMzilikazi kaMashobane. Ngiyaxolisa nje ukuthi asizwani nje kahle, kodwa ke hayi ngibona osiphakele khona kunamandla kakhulu kuzosiza umphakathi wakithi. Siyabonga kakhulu Khumalo, siyabonga baba. Bongile. Awu siyabonga Vumisa, sibonge Vumisa wena wenkosi. Sokhumalo wasingela ngasemoyeni sikhaleni sikabhejane unakane wamnakashela emhlane wamnakashela lazela ugqibula ngophondo entubeni unkomo zabentungwa ezinqaba agqibula inqaba ngempondo ngoba igqibula ingome ngempondo zachitheka umambalala oluphoko labentungwalenela siphekele sidulwini lo njengomuhlwa waliduba liveli ikhanzini esiyoxo uqabule eshingini iphathi zemifula lokhu umthwalo usobhokeni wabemkayo esinyonge
Mkhuze phansi kwengwibi esinye ngesemfolo zemnyama inketha amabala phansi kwamnyathi maqopha amhlophe enhlamba amasoka niyadela ngokunyalwa zinyanda ezulu zamambulazi insingisi ebubule esikhaleni sengonyama insingisi ebubule esikhaleni semikhonto ikusolile ukububula kwayo kwangathi felo yizwe uzamcala odica ungena umadoda impalampala eqombole phakathi kwentaba ezimbili ngoba iqombole ngesikhala sezungene nentendela walile ukuqabula isiphetho semfolo zemhlophe waguqa ngolembelo lokubaqulusi kanti lo eluphongolo limanzi abomvu umuntu ngoluhlazana lo njengencutshana uthema isesibongweni sondi nokhathamba qhilika amaphondona kasiwela kunintungela abanye beyeza kunintungela abanye bethefuya owehla ngomzungulo womile abanye behla ngelulu umkhonto umphinde sewuphinda ngezinyembezi ngoba uphinde ngamaphande emkhonto wamudla usambana kwabakanyawo wamqumba phansi eyikhambeni wamudla umkhonto kumaphuthini wamqumba phansi eyikhambeni wamudla usibindi kumaphuthini wamqumba phansi esidakeni uyikhalisa bentunga zagcola zakhwezwa kithi ethale kuphumleni kunini mokemoke inhloko zamadoda unogwaja umaqhube egijima okhalweni sigoba nkopothini kuhle kwenyoni wadlilozi wadlinkelekele iqubuke esiswini kuhle kwephiliba uma bangamati ingulube ehlanze ayigabe lingafika goqongana kakade igabene elimagalelo lomhlophe tumeka mfoka mkhalipho omkhwahla ingoba madlanga lenkungu nenkangala umehlo kaboni ngawo mashongwe singayingi inqina kamabuyase ihlambo walikhipha ngenqina yasemangweni zaphela ikweleti kumatiwane kamasumpa uhlikihlikane ihlinini ebhitheli mathetha iqhobozele kusigonyela zokumantantisi lasobazeka kusibeko zokubangokesi lamoklamoka kumkhakhe zokubakhurusi kukhona kusina kukujeqeza zintabeni umlilo wequbula ulanguka inkalo zonkana uthungwa amahla wakhelo amazansi kwaze kwathayiza umcumbatha kamzingeli wathi yobe wena usendinaneni ayihlale phansi bamba umthetho wena kamashobana taba zihlangana abantu behlangana kuhlangana inkabe emhlophe nemnyama intaba yagobhosa ingazi zamadoda iziziba zegwa abheja zabomvu wamudla lihlaza umalisi kumaqedasa wamudla omfelo uharisiko kapteni kumankitsimana umhlanhlatho wamkhafulipoti kumaqedase umhlanhlatho wamkhafula uyaris kumaqedase olela ubhebhenene ethi wamshiyela iphumalimi lali uzwapha ugwayi siphusha ugwayi kathekwane wamshiyela entshungwini labentungwa wabhema wakhola uyenevu iswayi labheka phezulu emseka khona urumana kwenyawo zimhlophe ingqiba amasondo yele kwekudwendwe inyathi abayihlabe beyiphindelela inyathi yakithi abayihlabe ngisho siflathele kwasokhumalo saphinde sancikilana inyathi ezimakhenkenene enyinge kamashokana kazikhode enyinge kamjukwana kandaba sidubulane phakathi kwemifula embili phakathi kwembebane nebhekane dabu ngayizwa ngodlela kasompisi uyizwa nzobe kasobadli kuvezi sikhonyana sishayele emphandwini sayesashaya ikhuhle emigedeni ikhanda lazalela zokunyabela amathamba yabo uthwa ngumabhoko erolweni kwabakanzunza unsalela zenkasa zakhe kumkhombana kwabakakekana khona emigedeni unkomo zabentungwa zaklabe emfundeni yamahlokotoko kumbambelele zakhethelwa zinyathi kwasoshangana zayishaya phansi imphethula amagoqo ayishaya phansi imphela amagudu inketshani madephu negijima esikhukhuza samdephu negijima uthulari ubaphethi waliphuze ekhaphuzela igwa kwemikhulu amabombe esingeda lagubha insika yagxunyekwa ngisikwata phakathi kwekomati nobhalule uyigcumeke ngomqheko sithole uhugiwe kubesuthu basenyakatho kanti usehlahla indlela elibangisa enyakatho waliphuza walikhaphuzela ubhalule wayiphuza wayigojela inkhulu kudela umhlambo wenkomo zamantungwa zanamathela ngesikhala sikagwanda kwalingafelwa nkonyana phakathi kukasizeza nentabethe la inkunzi yakithi usobovula wamjuluku kwamgibi usigoma kumashonishoni khona kwagibi ixhegu susindwe ezinyaweni kanompethu susindwe ezinyaweni kansizwazana umadla edlula sedle washaya ishwapha unsingo yashaya uphawu kwezikazongendaba ngoba lishaya ukunyamazana ingwane ingqungqulu ethe kusuka yajubalala yakhaphezwa zimpikoko zezulu zulela nqozamana zilagqunqa sanqumba sashaya khuhle kumasalamuzi sabhuqa icholo kumningo yamakhalanga umningo awuvusanga umhlenga umningo aligebisanga ikhanda ukuba waligwebisa kwaqubuka udaka ayosala dengwana amasholo mafukini kuduma kwalo ngikusolile lelelesile kumgibe kumasholo sidolofia simnandi sehle siphundu utika wayitikulo ziba waze wakhamluka indlovu emnyama yakithi kwabulawayo eyalukube kubilolo zamazama uvamba benziwe ngugundwana kwabo mashobana benziwe ngutshumani kwabakakhanye benziwe ngudambisa amakhubo kamafu benziwe ngusomabhulana kadlodlo bekunye nomrhabahaba kankwali basikazi udlu ngophaphelo endlondlo indlondo isabhula amaphiko tuthwana zamba amagoda ebaleni injumbane yadlusela lenqola bhansela ngabasondezeli kwantabazinduna salabantu yakithi entumbane salabantu elibele lide elithela incelisa abanganeno komfula lalincelisa nabaphesheya komfula elancelisa abanganeno kondi nokhahlamba lalencelisa nabaphesheya kogwanesanqu lazela ncelisa nabaphesheya kobhalule uzugawula ubuye nganeno moya kasokhumalo inakane idlomunye efundeni ezambezi akuyilutho libuyayo
wedlele kwezikamnyebi sabonakala ngodaka emanselweni ukuthi zibolela impembesi zilibangise enyathi ihlala amagwababa yacaca amagwababa meseka kuze ezimbili kazibusi isibayeni isinye wadili kumjangala kwayikavilishoyini yafunda kwezaye kaMackenzie lo mihlama kumaluki ilaka lebonkolo lathotshwa ngumashendela umahlekethathini koba kamofati lathotshwa ngamahlotha amnyama onadela ngosi kuhle kukaThomasi owelengele ingwenya wawelengele imvubu owelengele ibanzi abanye boyelangane thombo nkala owelengele ibanzi abanye boyelangane silele owelengele ibanzi abanye boyelanga amacingwana owelengele ibanzi abanye boyelangane ijumbilili ogeze ngenhla abafokazana bephuza ngenzansi yadilika ingome yengama ingama intaba zentumbane nematopo nyadela ngokuzibula ngethambo namantungwa nizele liphathiso kwayikhalisa amantungwa wibinda wena wenkosi ayethe